Zonke inhlangano ezikhona la ezize uzosixhasa kulomsebenzi wethu omkhulu kangaka. Mphathi ohlelo egameni lebutho lenqama ngithanda ukudlulisa ukukhala kunye nemphakathi yakithi kwelikaMthwakazi ehlelwe inhlekelele yezikhukhula zesiphepho esaziwa ngoDineo. Ikakhulukazi abantu abakhele indawo yakosiphepha kwelaseTsholotsho. Mthwakazi omhle siyacela njalo siyanxusa ngokuncane elilakho ukuthi liphonse itshe sivivaneni ukuze kuhlengeke lesiyasimo esivelele isizwe senkosi. Ibutho lenqama lisebenza ngokukhulu ukuzikhandla noma ngithi ngokukhulu ukuzinikela ukuthi kugwemeke ukushabalala kwesizwe senkosi. Amasiko angumgogodla wesizwe, ubukhosi kuyinhloko yesizwe. Ingakho isizwe esingenamasiko, isizwe esingenabukhosi sifana nomzimba ongenamgogodla nongenakhanda. Umzimba onjalo kuyefana nokuthi ngumzimba ofileyo. Kodwa ngenxa yokuthi sikhuluma ngesizwe, ngeke sithi isizwe sifile, kepha kuthiwa isizwe esingenamasiko kanye nobukhosi sifana nesizwe esishabalele. Umthwakazi isizwe esiyesiphile okwentandane iminyaka ecela ekhulwini neminyaka engama23, 123 years. Iminyaka eminingi kangaka isizwe senkosi sidunguzela emnyameni ngemuva kokunyamalala kwezinyane lembabala inkosi loBhengula wamawabo. Isizwe sesilokhu sagutshuzelwa ngumnyama ongenakusa ukusukela kulapho. Imizamo yokuvuselela isizwe, amasiko kanye nobukhosi isithanda ukuthela izithelo. Ingakho namhlanje sihlangene emkhosini okubungaza ukuvela kwendosakusa. Izindaba ziyavela njalo akuseyona imfihlo ukuthi ithole lesilo selikhonjiwe, ngamanye amagama ithole lesilo selikhona. Mthwakazi omuhle manje sesisigabeni la sesiqala sibona inkanyezi egama layo kuthiwa indosakusa. Ngithanda ukugcizelela bandla kulokho ukuthi kusavele indosakusa, ilanga alikakaphumi. Kukaningi sizwa kuthiwa kukhona asebelingise imfene balibona kuqala elabilanga. Mthwakazi omuhle asifundeni ukubekezela njalo siqaphe eqolo njengonwabo, singahambi sikhohliswa ngabantu besibiza ngoba yede. Mhla ilanga lizophuma sizolibona sonke njalo ngeke liphume ngemuva kweziduli lingabona umuntu, kepha lizophuma livele sonke silithamele. Ukuvela kwendosakusa kuzachaza ukuthi seliyophuma ilanga. Ingakho Mthwakazi omuhle kungensuku zatshwala sizobe sesibizwa esigodlweni ukuyokhuza ubayede. Kungensuku zatshwala okandaba uzokumemeza athi yena useyinkosi yohlanga, useyinkosi yabantu. Ingakho Mthwakazi omuhle kuyadingeka ukuthi asiqaleni kusemanje ukulungiselela ukuba yingxenye yale nokunxusa umthwakazi wonke ukuthi nanxa isimo sempilo sinzima la ekuhambeni, kodwa asigwemeni ukwenza izinto ezimbi eziyibugebengu ngenhloso yokuzama impilo. Bawethu umthwakazi uyinzalo yamakhawe, uyisizwe esizigajayo, isizwe esikhutheleyo, isizwe esihloniphayo. Ngakho asingavumeli ubunzima bempilo ukuthi buze busehlise ukuzethemba kwethu nokuhlonipha abantu kanye nento zabo. Umphakathi waseMzansi sithanda ukubonga ukusikhuselisa ngenkathi sihlukumezekile. Ingakho kuyakuthiwe isisu somhambi kasingakanani, singangenso yenyoni. Okusho sibonga ukwabelana kwenu nesizwe samthwakazi kukhona lokho okuncane elilakho. Isintu sithi unyawo alula mpumulo. Ingakho asiyekeni ukubandlulula, sihlukumezane sindlu emnyama ngoba unyawo alula mpumulo.
akwaziwa la olwakho luyozithola lugobe khona amadlangala. Mphathi wohlelo ngithanda ukubonga lina bezulu eliphezulu, Mthwakazi omnyama ondlela zimhlophe, siyabonga.